State President Maclear State Unit ubak Preston Tensong. Uba diru usambut menteri rang bak kajela. Ha kajingkran hilap election ni ka Dr. Mazil Amparin Lengdo. Kum ka kartong MP. Kebanyak ni ka MP election na Shillong seat. Ulaong. Uno hilap election habau ya kajai benriu. Dai ban sedang syua na larampe yang lajong. Ya kini ki kentin ubak Preston Tensong ulapan sengau. Ha kajing hilap election MP jong kasing NPP. Kabalapan long ha kasngito ding. Hayo Amlarem West Jintai Hills District. Ulaong kum ka parti basan syar ka jela. Ki donjing temu ban syakri janai ya ki lai penru teli ki konstituensi. Apo ka jela. Bat kanorim juga NPP kalong ban iya ka jai benriu rit pait lajong. Om tang kene ka jela. Hera kari India hi buruk gawe. Susu ka parti kan yada ban pikir. Bat penek pensa ka julong tenrai. Ulaong baki don sibun teli ki jela po gari. Ki wakwa banyak sok berkasing NPP. Kabadone kene kanorim i jai benriu. Nagam tak rit pait. Ulapan sengau baka parti NPP kakwa ban penklain ban penek pensa. Bat ban peniubi ka jing jai benriu laba kikam. Bat kita kikam kilong ban cuai kalong ying kabadai karempe tenrai. Uba perstun uong kum kikimi kikpa. Kini ban ai ka jing hikai ka babahatam ikikun kaban kong ka akor ka buram kabaar ka jing nang jing start. Bat kabalai ka jing tibru tiblay kata ka dega norim jong ka jing jai benriu. Ulakan tho iki wei ki parti da kabaong da pikir bah haba pipenan kami kene ka kentin jai benriu. Namaria kene ka kentin lapenan kami ka dakimen barim baja. Ulakran persyaru ya presiden juga WPP. Halor ka jing ajat kepa. Bat kene ka jing ajat kepa kalau ka mamai ka ribati beruti blay. Kabalak ban poy ka rishong sang syong ma. Ulakan thoru ya ka jing penon kam baklai ki account ki bom shisha. Hakiran san social media ki balak ban pentabai ki pajba hakikam thokam syukur. Ha ka juga por ulapan sengau baka jela kamlak ban penmi revenue na ladehi. Henry kadang syanya aka sarkar kemi kumbakanai 4% na kasispa. Ulong bamenta lami isaki parti thok jongki political iba kular ka beneng kan bay ka dujok ru kimpoy. Bat kan ka jingkular syongshit ka bapen thabay ka kunsamla. Kakong amparin lengdo ha ka jingkran kalong ka jinglong kertong jongka kum ka MP kalong ban pensa nami ka seng NPP halor ki kambabha. Kum kanong syakri pajba kanwan ra ki isu ki beron kam ha ka jela bat manon ra ki skim ki baper. Kalapan syai kum ka MLA ka bajukran ki isu beron kam balada kanlong ka MP kan jarak kum ju usah parlimen ki isu ki bayade bekariti ka dustur jeng kajai menriu ki baladep IT dari India. Nuot ban om ijai menriu. Ko kinong kersan jo upra. Skor ba benta. Jarang nero. Ngadot ban kewi api. Hisdang naai. Haba pi om pi ijai menriu. Namar ngaong haba ijai menriu. Sedang narupeyi. Ay, kare. Bagay kata kanong rim. Cuas. Jong ka parti NPP. Gata de ke dong rim ke jongi. Nai syia halak lebe jasulok akan ti tengkin. Hanno don ke nong rim jong pi. Ni de ka sarkar ki skim ki baper. Ni persyang manwarna syaki tleu yeng, syaki tleu sem, syaki long keme, syaki long kepa, syaki kon sama, namar bagi kwa bantau temai, ya kalong yeng kalong sem, gata kadeng beduko. Bat gaong ya pida kabagi la ban le kumka. Kajat benriu jungi kakiu. Kajat benriu jungi kakiu. Ni ngayo ibat buon ba ki besyong bay ani bangi ejat benriu na kata-kata to se isi kren lordi ki wei shuye bisni ki wei ki breus pa syong bay ani kini ki breu mat kinong tu kinong lute ani mat kini ki breu ki breus pa ikum ki baritaro ki beri klen berkat ku kata ke parti ke batmai nyoi ani bopli urut presiden leba usulik halaman ke jakaman kasih tambah umur we job election ngajob ngatam ya usitem ngajob arhajar lai ijob o arjar pra nanta ijob yang arhajar kalai dan men arjar pra une mentadum arah rusal tapi masuk pi wase ki history ki kam ki bilale Kano kata kecing kanong muna ka pinay ba pipeni menta iya ka kerteng kecaj benriu badai tang mangaw bala bat penbit penbiang ni kecaj na kata daw mo biko kilong keme kilo ko pa ki kon samna ba e kantam ne
Tongin ya husiar ya kibakum kini kijajing pensekutu bakla. Mulai nganga ong ya pina kaliang juga parti NPP. Ibu Ahmad Jongpi. Ya kajing terua kejongi. Ni kuat ban syakri ban penjana ya kejela kejongi. Ya ki laipo reu teliki konsensi. Reu snap mentangila sensyar. Hakabedai baki laipo reu teliki konsensi. Ni don jinge namarba. Ni don UMP ubadai naka parti kejongi. Kamdei kum nang tay natura ngelpi bukonrat UCM badon burom jongi usuk bha bagi trekam namar baka akat hakadei ka MP napo tura iya perkhasa ni ba menta ka kenti ni don kam banyo ya MP la ijong naka parti ke jongi kumbala batai i Dr. Amprin mene ki eki kam ke be intrei anai la yo ya ke jingjok hantai hapo Delhi kan pensuk sibon yang ikamtam daga state government nama teng-teng maong ya pi ni hab ya mare mangi ki balong minister hab mare obo beli UCM se Delhi ban lek boden hi ban lek wat hi ya i Dr. Amprin iban job ya kan ka election an la don ma i hantai ha Delhi kai ke jing mutoy min siap pun no secretary Segau bahasa kong Amprin kini ki projek kini ki skim kini ki fund ki bedang sakut hakata ka ministry hakata ka department ka bape tang lembah jogata i inlay budin batkan sawan kajing mentoy kanong rem jog ka NPP banyada batro ban pikir ban penek ban pensak ya kajinglong tenrai ripa jongi ni haku jerat rongidon Rajasthan rongidon Madhya Pradesh gidon keleng saudong kipon yu korat kipon yang aru tawan yarap lem ko NPP ngiyo iya ka constitution jongpi ngiyo i ka constitution jongpi kabaong bangi hari India ngikwa bangyada haya kiripat ki jongi unne unong seng ubak rautam joko parti jongi ulit PE sang mau ba porok iya teplo to ka kabaar ka step abagi ong bagi iya kajat benriu ka ka bagin le kanong rim jongi hang ni ha kejela kumu state president jong ka parti nga dito yapi ngikwa ban penklan ban penne ban pensa ban pen iubi syu ya ka jing jat benriu dei dekikam ka kata kakam lada PA jat benriu kan mau takawai kabandung kong HY tunum yeng lejo kata de kapoin kabandung kong lada PA jat benriu supo PSC PEC ilok lejong HY ilok lejong lada ilok IC ilok pa lejong kata pinong HY benriu mo haba jat benriu nengkong narempeyit kakme badupa kidai banyuteli melon kikon pidon sangut ne sangut ne kat sangut ne to yeteli semlon to haba phile konta kai kijimi nang ta kato kolog yeng kanang kiyo kabama namar balay yo boy nakari tibreu tiblay nakari tip kur tip kha yo boy sakari kasong sang kasong ma kata kadai ka mga OP kabakwa mga kwa bat persay pa ba daya perkhatlem ya kade ngam kwa ban keno ayano angai haba PA jat benreu H1 nerempay lajong penpau Suwas bro, ade kata. hangta nga ong yapi
kajat benriu jungi kanang kiu ko ki khôn samla ba ik bakkan thei ba chenrang bia song shit haki social media na persyang manuat ki don ki hajar teli kita ki bagi ong ki youtuber jadi persyang manuat baru ki duplicate sudah ndon no ben ai kerteng hok bangasa hang taun nembaru ta ndon kabamut kato ke social media de ke bathok Sisyan. ki bomnod iban penpau ya ka address ya ka kerteng ki bomnod iban ai pakai di kot kisla kabamut kareu thok kareu sikor Hey. ko kae ke bajia ngamut ban ong ya pi kae ke bajia jat mengabat ya kahu ngan ya thu khana ya pi daki hajar teliki kes ki bangi hanne ke jelam megala kamtam ki ki area jumi hanne po rikasi jantia daki hajar teliki kes ki baki register ki pulit jumi IFIR balai bitip syathok bat kamtam ki babon ek syathok deki khod samla ki balanang ki balastat hanong kendong kajing syathok ka balapalat nila bandai tang siklat henrai ngin yeng ngin kren bat ngin khana ban yada ya kajinglong nella kajinglong ritpa jong kari kebaik kejongi nget yang alada ngoong yepi ki election kimdei ki benta banwat burom yalade ki election ki day ki benta banod banyeng hakmat upat ba banong nganyap suam mga om mapi kinong kersyat dakane kaway kasur nga ay pi kinong siyong snong ka amlarem ka kerku ka kerdo bat lada ublay ugkentang yaki cing persyang jonga nganwan pai andala dep nyobot andang alalong MP Jongfi badngin saya kana kumno kan penyad yakakam sakmat Stefan Sam. Wadju kuslay Wanda. ba Stephen Sam. yen rangba mapi bat pen the yakini kinong siyong shit hakikali na ko kabapja baka party NPP kanlong nyang ko ngo haking nong yalam jong kari India ngin yang scam bat ngin keren jam bat nginong siya yaki an kiban penbensaw yaka jela ka jongi bakin walam siya upot usam jong ka jela jonga jongki yapi kibanget ha kanyam khasi kanyam tre ngandai mga kabanyeng ha parliament banyada yakahok jong kajinglong try jong pi yakaladlut jong kanyam ka jong pi ban itu da ka sarkar India na Delhi yapi kinong red what do jinkermen kadin ka sarkar NPP kaladep pen yapi kumno ka ay yapi ki jingyarop ki baper ki village organizations ki self-help groups ki committees ki baper ki bapilatung ngagisnong ki tao ki jongpi day ka party NPP kabanpen kambor yapi ya kayo kakot batya kabor sensyar yalade dalade kibapang kibashitom kadeng ka NPP
Kapan ra ya pi ya ki kabuk siar. Lembah kiskin ki baper ban betin lenti ya pi hakapang kasyutom.